Okay guys, muna na yung part 2 ng Bloody Chapter 2. Okay, kailangan natin na malampos. Let's go! Okay guys, nandito na tayo sa granny house. Ganyan natin guys. Okay. Okay, padawag sila dito mga guys. Narasigan pa. Granny. Pa. Pa. Karon. Para sa ares guys, nandito sa ibabaw yung ilang mga gamit. Okay. Yan, speedrun mga guys. Speedrun. Didididit. And the game. May meet day. Takot. Tira ko. Nandito pala si Grandpa. Itong puti. Coba pa yung mga asan na. Nandito natin malupitang shoot shot. Napulitan ang bata. Diba? Oh, speedrun mga men. 2 minutes. 2 minutes pa naman. 2 minutes. Natin naman. Go. Yes, mga safety. Okay, cutting pliers. Yung cutting pliers. Kita sa kasi Grandpa.
go guys, speedrun. Sino ka na? Dora about. Ha? Sino ka tong gipiso? Granny. Yut, putik. Go, 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 go. Akala niya. Oh shit, gilbaan ako na rin. Aha. Tukod. Okay. 10 minutes na. Andres pa na yung kupal. Asa mo tayo yung pasal? Asa man? Ano pa man? Grabe sa aking rapid mga galawan bro. Patayon na na. Gago na matay. Hindi boy patay. Hey man. Kita na matay. Yes. Ang padlaki. Freak. What the man? It's the end of the end. Oh my god. Oh my goodness. Oh my god. Mura to ang Granny Chapter 2.